Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu, ngiyabingelela namhlanje. Ntambama undaba ezitha Gida uyalihaha inkosazana yamanzi eza ngemvula. Bayede makhosi amakhulu. Amen. Ngisachubeka futhi ingane zamakhosi, sisakhuluma ngingane zamakhosi. Ngithemba ukuthi nikahle, ngithemba ukuthi nibusisekile emakhaya. Just to recap, previously bengikhuluma ngathi ingane ezizalwe zembethwe in terms ukuthi khona aba-initiate-wayo, khona abalungiselwayo, khona abazi-initiate bona ngokwabo ngoba likhona idlozi elizenzela konke. But namhlanje ngifuna ukuthi sinabe between ingane ezithwasayo nengane ezilungiselwayo kanye nengane futhi ithonga elinokuthanda ukuzenzela kodwa nakhona alizenzeli 100%, liyazenzela maybe boma 50% bese khona enye 50% la liyo appointa khona umuntu ozomenzela ama rituals. Bayede makhosi amakhulu. Okay, amakhosi ajulile njengoba ngishilo, amakhosi ajulile. Yebo bakhona abantu ukuba amakhosi utho ukuthi akanamsebenzi wasendumbeni, utho ukuthi umuntu wakhona unokuhola ibandla, abe nobukhosi bokuthi njoba umholi webandla kumele akhulekele abantu ababeka izandla baphole izinto zenzakale. Loyo muntu onjalo unamakhosi, uhamba ngamakhosi kamenzi phela kakhulu. Loyo muntu loyo akwenzeki ukuthi athwase kodwa umuntu idlozi elithanda ukuthi lizenzele kuye kakhulu. It's only the time la liyom-appointela khona i-initiator or umuntu utishela or umuntu nje yabona like uyashwa. There was a time la athunyelwa khona ku-John the Baptist ukuthi ayombhabhadisa amlungisele amenzele ama-rituals wakhe. So nangapha emakhosini lawa ebantwini abazenzalayo lawana babiza ukuthi ama-self-initiates. Nakhona siba khona isigaba la ithonga lakho or ingilosi zikamenzi ziyoku-appointela umuntu ozokhona ukukusiza. So namhlanje ngifuna ukwenza ukuthi ingane ethwasayo imiphi imimoya ethwaswayo, iyiphi imimoya engathwaswa, iyiphi imimoya futhi elungiselwayo but ukuthi ayithwasi. Bayede makhosi amakhulu. For example, amakhosi weshoba, ingane zakhona most of the time ziyahamba ziyolungiselwa. Umuntu onamakhosi weshoba uba nawo amakhosi kamenzi but ukuthi uphathiswe nomsebenzi wokuthi ayolapha endumbeni. So kanjalo-ke kuba khona ukuthi bak-appointele umuntu ozoyokulungisela, akuphakamisela amakhosi, akulungisele, akudonsele umsebenzi, alungise yonke lento leyo. So abantwana bamakhosi weshoba abahamba namakhosi kamenzi bagcina babe nayo umuntu okuthiwa ugobela, umuntu obaphethe la bayothatha khona ubukhosi. Ngoba mawusuphethe ubukhosi basendumbeni, uphathiswa amakhehla nezalukwazi ubukhosi basendumbeni, uyamdinga umuntu ozokulekelela, uyamdinga ugobela, imento ezokulekelela. Mawuphiwa amakhosi kamenzi ngapha uphiwe namakhosi weshoba lapho khona uzomdinga ugobela, but nakhona awuthwasi njengomndawo kaNdaramani, uyalungiselwa. Awuthwasi njengomndawo kaNdaramani, uyalungiselwa. Yilabantu abalungiselwayo ke labo. And then kuba ne-duration ozoyihlala lapho kumento yakho, ikufundise inhlolo, ikufundise okuningi, imithi, yonke into. Yabona like umuntu ongathi uyathwasa, ikubonisa ukuthi la kwenzakalani ngoba usuke uyofuna umsebenzi. Kodwa ke labo bantu labo isikhathi esiningi makanamakhosi kamenzi namakhosi weshoba, ugobela wakhona or imento iziphakamisa zombili lezo zinto lezo, ayikho kumele isalele emuva. Bazo-appointela umuntu ozoba namakhosi kamenzi aphinde abe namakhosi weshoba ukuthi akufundise umsebenzi wethonga wasendumbeni, aphinde futhi akuphakamisele amakhosi kamenzi. Amakhosi kamenzi kula sithola khona onkanyamba, sithola khona inkosazana, la sithola khona abonzunza, la sithola khona amandiki namandawe, ithunywa zakho, umluzi wasentabeni, umluzi wasemanzini, uyayibona into enjalo. Kodwa utho ukuthi labantu abakunike isigodlo nabo bayakuphathisa umsebenzi ukuthi bayacela ukuthi ubenzele umsebenzi.
bese kuba khona ingane futhi ezithwasayo. Ingane ezithwasayo ingane enomnguni nomndawe. Ingane yomnguni nomndawe definitely kumele iye entwasweni iyothwasa. Ashintsho sizwana. Ingane enomnguni nomndawe definitely kumele iye entwasweni iyothwasa. Ingane enehosana ibe nesikhalanga definitely kumele iye ekuthwaseni iyothwasa, ngoba kunama rituals okumele awuthole nemfundiso zomsebenzi okumele azithole. Ingane enesimo sesisuthu definitely kumele nakhona ahambe ayothwasa isisuthu, adle impande yesisuthu. Ingane enensimbi emhlophe definitely nayo iyahamba iyothwasa ithole intwaso yakhona. Ingane enamalobo nesipulane definitely nayo iyathwasa ithole intwaso yakhona. Kodwa kuyenzeka ukuthi vele ube nazo lezi zinto engicede ukuzibala, ihosana, isipulane namalobo, isuthu, amakhosi weshoba, insimbi emhlophe, amakhosi yini insimbi emhlophe, yes. Kuyenzeka ukuthi ube nayo le moya, uthola ukuthi futhi unawo amakhosi kamenzi. So normally baka-appointela umuntu ozokhona ukuthi akulekelele. Ihosana kakhulu vele inawo amakhosi kamenzi, ihamba ngenzunza emnyama. Insimbi emhlophe ihamba ngenzunza emhlophe. Amakhosi weshoba ahamba ngenzunza emnyama, abanye futhi baphinde bahambe ngenzunza emhlophe. Isisuthu most of the time abantu bakhona bahamba nomlozi wasentabeni nomndawo wasentabeni, amakhosi asentabeni, kodwa nakhona emanzini uyabathola, kodwa bona kakhulu bahamba nenzunza enokuba white iphinde ibe yellow, ngoba bathanda ulwandle kakhulu, but nakhona ikhona inzunza kubo, kodwa normally iba yile nzunza emhlophe. Ihosana ngibalile inzunza emnyama, and then isipulane namalobe sinokuhamba nenzunza emnyama. Nawo amakhosi weshoba futhi ayathanda ukuhamba nenzunza emnyama. So unzunza okabili, yebo unzunza okabili. Insimbi emhlophe most of the time why ihamba nenzunza emhlophe, ngoba abantu bakhona mostly basebenza ngesimo sikamoya kakhulu. Nabo abesuthu most of the time yebo bayaba yinyanga, kodwa kakhulu bathandwa isimo somlozi kakhulu. Khona amanye ama-rituals uma kube nesikhwama samathambo, kusuke kuyi-gift yakho, mhlambe kunedlozi, the multi-relations ukuthi abomkhulu nabogogo bashadane, kodwa kakhulu imvelaphi yabesuthu isikhwama samathambo ababi naso, baphengula ngomlozi. So abantu abasebenza ngamanzi kakhulu nentaba, that's why bahamba ngenzunza engathi bamhlophe. Inzunza emnyama eyehosana namakhosi weshoba kakhulu, ngoba lapho usebenzisa konke isikhwama, normally uba nemimoya eminingi, ngoba amakhosi weshoba kanye nohosana imimoya emkhulu kakhulu, ukuthi makube uyenza ubunyanga bakhona most awuphiwa ihosana kuphela, awuphiwa amakhosi kuphela. Noma labantwana bamakhosi bahamba namantshomane, bahamba nebutho, nayo ihosana njalo, yabona. So bahambe nomnguni, so normally inzunza yabo kuba inzunza ephelele emnyama, ngoba inzunza emnyama inkulu kunale mhlophe. Kodwa laba abamhlophe kakhulu bahamba ngamakhosi kamenzi kakhulu. Abantu abakhuleka kakhulu nabo laba benzunza emnyama bayahamba nawo amakhosi kamenzi, bayakhuleka kakhulu, kodwa bona sebaphethe ubukhosi obukhulu, ngoba baphiwe futhi namandla, ihlahla zokuthi balaphe, benze yonke into. Labo bantu labo yebo bayathwasa, kodwa ama-rituals awafani. Abamakhosi bayalungiselwa, nehosana nokunjalo nabo bayalungiselwa. Kodwa kuya ngokuthi ument okutholayo uyakuthwasisa noma kanjani into enjalo. Abanye bayalungiselwa, kodwa abaningi lapho khona bayathwasa nayo amalobo nesipulane, bahamba ngenzunza emnyama, ngoba abomnisa imvula nabo bayalungiselwa, kodwa khona ezinye indawo la bavele bakuthwasise khona. I think kuya ngomntwana, kuya nangidlozi futhi, kodwa khona idlozi elizothi cha asifuni uhlala isikhathi eside la sikuthumela khona, sicela ukuthi uhambe uyolungiselwa, kodwa into eningi bese sizenzele zona. Uyayibona into enjalo. Njoba vele ngasho ukuthi khona idlozi elizenzelayo, kodwa
So injalo-ke abaphiwe isimo samakhosi kamenzi labo esibabiza ukuthi ama-self-initiates, most of the time abaphiwanga indumba. Mo self-initiate awuphiwanga indumba bogogo nakumkhulu. Normally labo bantu labo kuba yibo like abantu abahola amabandla kakhulu, and most yabo futhi kuba amagedla. Kodwa umuntu ophiwe indumba, okay, singasho ukuthi uphiwe indumba ngokuthi kumele alapha abantu. Mangithi akaphiwanga indumba, umuntu ongathwasisi. Ama-self-initiate awathwasisi wona, kodwa abantu abasebenza ngokulapha abantu ngesimo samanzi, abanye-ke kuba amagedla, ngoba umuntu oyigedla idlozi liyazenzela kuye limbonise yonke into. However, nakhona njengoba ngishilo ukuthi it's 50%, maybe idlozi lingakwenzela 50%, uthola ukuthi there's a 50% yokuthi kumele uyenzelwe ama-rituals, ngoba bokho ubukhosi obungenawo ama-rituals, nokuthi ba-align imisamo yakho, bakulungisele idalwa zakho, bazigeze, bayihlambulule, ba-check ukuthi ayikho umonakalo obakhona, imidliwa yonke lento le ebekhona ku-blood lineage yakho, phezu kwethonga lakho. Nako lokho kuya-checkwa, bayak-appointela umuntu ozoya kuye for sikhashana, the maximum of 2 to 3 weeks, akulungisele lezo zinto lezo, azi-check-e, or loku uya kuye uhambe uye ekhaya, uya kuye uhambe uye ekhaya makuba uhlali kude. And then kuba nezinto zokuthi naye uyogcina kwenzela ama-rituals wamakhosi kamenzi, aphinde akuphothulele akuphothulele umndawo wakho, aphinde akuphakamisele umndiki wakho. Bese kuba khona nokuthi babuye bakwenzele initiation eyakanzunza, yomoya kanzunza. So nawo uba nayo imento, bayak-appointela umento, but most of the time uyazihlalela endlini, bakufundise wena uhambe, bakufundisa ngesimo samaphupho nangama-visions. Uyahamba uye entabeni, bayakuthuma, hamba uyenza lokhu, hamba uyenza lokhu, hamba uyenza lokhu. Abantu bakhona vele baku-initiation isikhathi eside, but kuba khona la sokufika isikhathi sokuthi manje sebafuna ukuthi bahlanjululwe, benziwe yonke into. Noma banakuba-appointela umuntu ukulungisa imisamo, yonke into, uku-aligna nidalwa, ukuzigeza, ukuzihlambulula. Ngoba abantu bakhona abanye kuba ama-medium, abanye bayenza ama-tyrants, benza into eningi. Abanye nje uyingane ezalwe yembethwe ubukhosi bokuba umholi ekhaya, ukuthi agade umsamo wasendlini, kodwa uthola ukuthi umsebenzi akanawo. Abanye kuba ukuzalwa kwembethe, ukuthi mhlambe kumele bamnike imfuyo, besanakekela umndeni ekhaya. Nakhona kuba nama-rituals owenzayo, bayak-appointela umento ozoku-aligna ithunya zakho, ngoba vele mazalo wembethe, noma unamabhizinisi noma unani, kumele ithunya zona, yilento enibiza ukuthi ithunya amakhosi kamenzi uba nawo, ngoba usuke uhamba nawo amakhosi, kodwa awuphiwanga indumba. Kwabanye abantu abaphiwanga indumba, uyayibona into enjalo. Abanye abantu basebenza ey'nkonzweni, abe umprofiti, abe yonke lento le, ithunya zakhe ziphakame, amakhosi wakhe kamenzi aphakame, but kukuthi akaphiwanga ukuthi alapha abantu. Bese kukhona omunye-ke ophiwe ukuthi just uhambise abantu emanzini, abalaphe ngesimo samanzi kuphela, kodwa akathwasisi. Bese kukhona omunye uthola ukuthi uba igedla, ugaya imithi, ulanda imithi, uyenza yonke into, uthengisela iy'nyanga. So ama-self-initiates-ke ahamba kanjalo, kodwa at the end of the day nabo-ke bayaba-appointela umuntu, kodwa abahlali emzini yabantu. Nakhona ba-appointe umuntu ukuthi okwesikhashana ukuthi abalungiselele ama-rituals okumele bawalungise, bese maceda esikhathini esiningi baba sekhaya. Makube maybe it's in terms of i-distance, uyaphahla umuntu wakhona, asho ukuthi hayi, lo muntu eningi-appointele yena mhlawumbe use-KZN, mina ngise-Cape Town, therefore idlozi kube yilo elivumayo ukuthi uhambe uyokhempa kuloyo muntu, akwenzele wonke lama-rituals okumele awenze, ahlambulule idalwa, yonke lento le, for that short period of time. Yiwo-ke ama-self-initiates labo abathwasi inhloko, kodwa baphiwe ubukhosi bokuthi basebenza ngamanzi, abanye amagedla, abanye abakhokheli, basebenza ngomlozi, ukuthi amasiya, asibeke kanjalo ukuthi amasiya. Abanye izanusi, yayibona into enjalo, uthi ukuthi abathwasi. Kodwa khona izanusi, bakhona amasiya, bakhona abantu abaphiwa yonke into. Utho ukuthi ngapha futhi uhamba nesimo samakhosi wasendumbeni, kumele ayolapha futhi kuphi endumbeni. So that is possible.
intwaso yamalobo namapulane, it's a very 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 pure ntwaso, because abantu bakhona abomnisimvula basebecishe bafana naye iHosana lawa amakhosi abomnisimvula kakhulu, babirwa, mapulane, Batswana, Bagaraka, Amapedi, Mavenda, le Batswana, yeah, abantu abanjalo most of the time bayawela ngalo kumalobo namapulane, ngoba mawuthi uyayilanda lento yabomjaji actually yacala kubo Zimbabwe yahamba, and ungakhohlwa ukuthi abantu baseBotswana kakhulu most babuya eZimbabwe. So loyo moya lawo wamalobo namapulane bayithola kanjalo ukuthi kumele that's why bari mapulane, because mapulane era bona Batswana wayibona ntwe. So abomnisimvula labo kuyenzeka ukuthi babe most vele hayi ukuthi kuyenzeka abomnisimvula bahamba ngesimo se-weather kakhulu, so bona the different ukuthi baya initiate bayathwasa bayothwasela lo moya, bese mabaqeda-ke baphinde baphakamise nawo amakhosi kaMenzi. Naye iHosana injalo inawo amakhosi kaMenzi, amakhosi weShoba lawo wesiZulu nawo amakhosi kaMenzi, amakhalanga anawo amakhosi kaMenzi kakhulu. AbeSuthu njengoba sengicedile uku-explaina nabo ukuthi nabo banawo amakhosi kaMenzi kakhulu, babona basebenza ngomlozi ngolwandle AbeSuthu-ke labo. So kunjalo-ke, njengoba ngishilo ukuthi it's not one size fits all, not wonke umuntu onesimo sabantu abadala kumele athwase umndawo kaNdaramani. Masingalwi, ngicela singalwi, not wonke umuntu abayisangoma, ngoba kuyenzeka ukuthi ube umakhosi weShoba kodwa uthola ukuthi awusona isangoma. Uyayibona into enjalo, uphiwe ukuthi uba umkhokheli but uba nendumba, uyahamba uyolanda umsebenzi, ufundiswe umsebenzi wasendumbeni, ulapha abantu. Uyayibona into enjalo. So nabo AbeSuthu yinyanga kakhulu, uyayibona into enjalo. Makhosi amakhulu yinyanga kakhulu AbeSuthu, ababizwa ukuthi izangoma. AbeSuthu yinyanga, AbeSuthu iHosana naye ayibizwa ukuthi isangoma. Nayibona into enjalo, so ukuthi manje sesiba-classify as if into yinye, kodwa iHosana naye akusisangoma. Amakhosi weShoba nabo ababizwa ukuthi isangoma, izangoma, kodwa manje abantu ngoba sebacakile yonke into enedlozi ukuba isangoma, kodwa abantu abaphiwe kokubili ukuthi uba yiloku, yebo bangabizwa ukuthi izangoma, kodwa ama-initiations wakhona awafani, abaliphuzi baliphalaze, abaliphuzi baliphalaze. uNdaramani noMnguni uyaliphuza uliphalaze and baya-initiate-wa. Labo-ke ngathini basebenza kakhulu endumbeni, bayafemba, benza yonke lento le kakhulu. Bona yibo-ke abantu abasebenza iy'nkunzi zamakhambi zokulapha endumbeni lezo. Abantu bakhona abawathandi kakhulu amanzi ngoba basuke balapha ukulapha okujulile, and ungakhohlwa ukuthi amanzi awafuni ukuthi usebenzise imithi emibi, and mawuceda uye emanzini. So but angifuni ukunaba kakhulu lapho, uyabona, ngoba ngisazoba ngathi mangicala isession yami bengikhuluma kakhulu ngomndawo, ngoba noma uparula umndawo wakhona bawubiza ukuthi umndawo onomzunzu wakhona. Kodwa-ke ngoba kumele uqine, ngoba mawufemba abantu, ukhipha abantu ipoki, ngeke ubakhiphe vele upure, ungacabi. And ngapha emakhosini awucaba, wenzi niksi, awusebenzisi kwa imithi emibi, ngoba kumele uhlale upure. So it's water and oil, ayabona ukuthi azihambisani. That's why mawumakhosi, that's why mawenza insimbi emhlophe, that's why mawenza isuthu, mawenza iHosana, uba umthandazi kakhulu, because you connect to the universe. Yabona, uconnecta kumenzi wako konke, uSomandla, abomlenze munye, inkosazana. Uyabona, ngoba amandla wathola from the universe, kwa ithonga lakho likuphathisa amandla from the universe, ngoba uba umthandazi vele lapha abantu ngesimo samakhambi, kodwa uphinde futhi ube umuntu owumthandazi at the same time, uphinde ufaka abantu futhi esimeni samanzi. So azifani lezi zinto abantwana basekhaya, azifani. So yebo khona ngiyavuma ukuthi iningi labantu futhi I've witnessed it, ukuthi abantu bebanga understandi imimoya. So
So ingakho earlier on ngithi we are light workers, we are star seeds, singamakhosi. Amakhosi anabile, amakhosi akusho ukuthi uba umZulu, amakhosi akuyo yonke i-tribes, akuwo wonke ama-tribes amakhosi. Uyaba uhosana, uhamba namakhosi kakhulu, uhamba namakhosi aphezulu. Ihosana abomnisimvula labo. Normally mababa namajazi okhuleka, ijazi eli-royal blue alisali, kanye nejazi eli-purple lamakhosi aphezulu alisali, kanye nayo-ke amalobho nesipulane nabo ngoba bomnisimvula nabo ijazi eli-purple nele-royal blue awasali, nawo amakhosi weshoba ijazi eli-purple nele-royal blue awasali ngoba basebenza ngobukhosi baphezulu, abantu abakhonektha ne-weather kakhulu. Amakhosi weshoba lawo ihosana and futhi isipulane nawo amalobhe. Kodwa bona-ke bayalungiselwa abathwasi like uNdaramani. Intwaso yakhona ayifani nakaNdaramani. Ingane ezohamba ziye entabeni, ingane ezohlala isemanzini kakhulu, ziyophahla zikhulumeni nenkosazana emanzini, zenza ama-rituals benkosazana kakhulu emanzini. Ingane ezohlala zigcoke okumhlophe, zihambe zicala ziphakamise unzunza omhlophe, ngoba mawumakhosi wamalobho nesipulane nehosana kanye namakhosi weshoba, most uba nenzunza emnyama kodwa hayi ukuthi emhlophe ayikho, kucala yona emhlophe bese siyibiza ukuthi inkosazana. Ugcoka ezimhlophe ulande unkosazana, umoya kankosazana kucala. During the initiation umento wakho kancane kancane kumikise emanzini, kube umuntu ongathi uyahamba uphila esimeni samanzi, ulanda lo moya wenkosazana, ubukhosi ebezalukwazi ngoba unkosazana uhambisana nazo izalukwazi nomnono wasemanzini. Bese-ke mawuceda uloku uyenza lama-rituals, ukhula uyenza lama-rituals, bese-ke mawuceda-ke uyogcina ngonzunza. Abantu bakhona bagcina sebalanda umndawe ngesimo sey'mpahla ezimnyama ngoba unzunza wabo uhamba ngesimo sey'ngubo ezimnyama. So ama-self-initiates amaningi asadidekile, khona vele angathwasi, kodwa vele wona ama-self-initiate awathwasi, kodwa khona abalungiselwayo. Makube unesimo sokuthi idlozi lakho liyazenzela, kodwa sebakhona isikhathi la sesifuna khona ama-rituals. Mani ngangizwa kahle isitori sami ukuthi sacalaphi, nami ngangiyi-self-initiate for 11 and more years, but there was a time la uthola ukuthi izalukwazi namakhehla amandiki namandawo wami, so wafuna ukuthi manje ngilungiselwa ama-rituals ngoba abantu abadala bebangasekho sebachilile. I had isimo sokuthi manje kumele ngenze ihosana, kumele ngilungise nesuthu as a bloodline, ngiphinde ngenze futhi nawo isipulane namalobhe nayo amakhosi, ngoba mina kubo malume kamama abaTswana and ngale kubo mama kubaba kamama besuthu, kubomalume kababa amaswati, and then kubobaba amaZulu. So uyabona mina ngihlangahlangene so and uthola ukuthi manje labantu mawuyingane yamakhosi bafuna ukulungiselwa bonke, ngoba ungakhohlwa ukuthi for more than 2 or 100 years, decades, abantu bebasaba ukuthwasa, basaba ukuthatha isimo sabantu abadala, so amacala kuwasamaningi. Uthola ukuthi manje labantu mabafika omunye uyacela ukuthi nami ngicela ukuthi ungibharulele umndawo. So manje inkinga ukuthi njengoba ngikhulumile on the previous video ukuthi kunzima uma unomndawo unesimo samakhosi, ngoba uma uhamba uyolungisa umndawo they tend ukuthi kumele bakuthwasise vele, bakwenzise nomnguni wakhona ugcine uluphuzo oluphalaza, kuwukuthi vele akumelanga uluphuzo oluphalaze, kumele bavele bakubharule umndawo. So I had to be ngicompromise, ngibe i-sacrifice ukuthi ngihambe ngiyoyenza yonke leya process, but ngibuye futhi ngahlanjululwa ukuthi ngibuyele futhi ukuthi ngibe pure, ngoba thina sicabi abantwana bamakhosi asenzi yonke lento, asiliphuzi siliphalaze. Kodwa ngagcina sengenze that, ngihambe through that process because bengifuna umndawo, and yonke indawo la uyakhona ukuthi ufuna umndawo bavele bathi no ways, asikunika umndawo ongaliphuzanga waliphalaza. So nami-ke bengiyidomete ukuthi ngihambe ngiyolandela abantwana bamakhosi impande, ukuthi bona mabase bafika la endlini ngibalungisela kahle, ngiphinde ngibabharule kahle, ngoba umndawo-ke mina sengiwulandile. Kodwa khona vele imigcabo asiyenzi thina abantwana bamakhosi, asiliphuzi siliphalaza abantwana bamakhosi, siney'ndlela zethu esisetshenzwa ngayo. So angeke uthi wena unomndawo kaNdaramani uforced uku-initiate ingane yamakhosi, angeke nje, it's like water and oil. Mayeti.
Khona kuba nzima, I don't want to lie, if uyingane yamakhosi uzibone soku-wrong iphehlo wayo initiator waliphuza waliphalaza, ngoba amakhosi kamenzi athanda ukuqhela kuwe kakhulu, and ukuthi wabuyise, hayi uzosebenza gogo, uzosebenza. I think I have struggled more than 3 years ukuthi ngiphinde ngipurifywe futhi after yonke le process engayenza eyoliphuza noluphalaza, ngoba noma ufike ephehlweni abantu ba-explain ukuthi mina ngizelanga ukuthi ngizongiparola umndawe, akumelanga ngiphuze ngiphalaze, kodwa ngenxa yesimo-ke bagcina I remember uNdaba Izitha wathi kimi, ayi ngisale ngiyenza le process yonke iphelele, bona bazangilungisa uma sengibuya. But on a serious note, ngasokola more than 3 years. Isithunywa sami kungathi angisasizwa. I was a bit lost nami ngingasazazi nokuthi ngubani, kodwa ngancedwa isalukazi sami esangilekelela emakhosini for 3 years sonke, but sagcina siwina sesiwela ngale phesheya. I think it's because when you are a Pisces, you've got the yin and the yang. Idlozi lami la ngiyeka ngamabomu, ngoba when you've got the yin and the yang uyi-Pisces, uyakhona ukudiva ngapha nangapha, ukhanya ubumnyama, uyakhona ukuthi udayiluthe ugcine uright. Makube nawe uke wahamba wayothwasa isimo somndawe nomnguni and oyingane yamakhosi, yonke lemigcabo abakwenze yona kumele ilunywe. Uyahamba uyothola umelaphi wendabuko ozokupurifya, aphinde akulume, akhiphe lemigcabo ekuwe, ngoba asigcatshwa thina abantwana bamakhosi, abantwana bamakhosi kamenzi. Awugcabi, awuyifaki imithi emzimbeni, and asisebenzisi imithi emibi. Angeke ngikhiphe imfihlo la, but lokho kubalulekile ngoba ngiyazi ukuthi baningi abantwana abafika la esigodlweni ababuya bathi gogo ngahamba ngayothwasa, ngathi mangiceda ukuthwasa zangisaba uyingane ephuphayo, isithunywa sami sabaleka namadlozi wami wabaleka, angisezwa nix, kuba ngathi ngiduma. So labo bantwana labo uyahamba uthola umelaphi wendabuko ozokupurifya, and kumele ube very patient ngoba impande ukuthi iphume phakathi kwakho le efakiwe eyomnguni nomndawo, it's not easy, but kumele nawe ube yingane ezimisele bese uthola umuntu ozokuluma imigcabo ukuthi iphume akupurifye. That will be a process, maybe instead ukuthi ulungiselwe boma 3 months, it end up being a long process, but kumele ubekezele nawe futhi ukhuthale ukuthi uthandaze, uhambe intaba, uhambe ihlanu uthandaze, uzipurifye. And awusazipurify ngemithi, kunendlela esipurifya ngayo ukuthi uphinde ugezeke nedalo zakho zigezeke, bese uphinde uzilande futhi ushweleze, bese ngoba phela sizenzi siyahamba sonke sinesimo sabantu abadala, ugcina uye ephehlweni eli-wrong because of ama-circumstances, but ubuye ulungiselwe, bakhona abantu abazokulungisela, ungapheli amandla uthi kuphelile ngawe. Uma uyingane yamakhosi wazibona uthwasile kungamelanga uthwase, kuyakhona lokuthi ulungiseleke futhi. Bese-ke khona iy'nkunzi zomndawo kaNdaramani nawo umnguni, hayi labo-ke abanankinga, vele bayazithwasela babe izangoma zazikhona bakudala, banomsebenzi wabo omkhulu abawudlalayo in the society. Labo bayafemba, benza yonke into, inkinga ayikho. Kodwa manje bengifuna ukuthi sinabe kakhulu la emakhosini, ngoba amakhosi awafani nomndawo nomnguni, azifani at all. Ningayihlanganisi, ningathi ingane mayinamakhosi bese wena suyofuna ukuyifaka entwasweni, cha. Noma beza lakithi asibathwasisi bogogo, siyabalungisela. Kunendlela izinto esizenzayo ukuthi sibalungisele. Nabo laba abangenayo indumba okuwama-medium, izanosi, nabo bayalungiselwa, abathwasi. So ingane eningi mazizula la elokishini is because zenziwa ama-rituals are wrong, because I think i-greed nemali nokunga-understand imimoya. Angeke ngibablame bonke abantu abathwasise abantwana bamakhosi, ukuthi umuntu mawuthi unesimo sabantu abadala, because since adoctrinate akekho umuntu okeweza wafundisa wanaba ngemimoya ukuthi ihlukaniswa kanjani. Wonke umuntu, noma umngane ehosana, abanye bathwasiswa umndawo kaNdaramani, abanye amalobho namapulani, kodwa bagcine sebathwasa umndawo kaNdaramani, but ubona idlozi lakho ukuthi liyastruggle after that ritual. So kuyalungiseka, kumele uthole umuntu ozokupurifya, apurifye idalwa zakho, uhambe uyoshweleza, uphinde uhambe futhi uyolanda amandla wakho, akulume lemigcabo iphume, ngoba uma umntana kanzunza definitely awugcabi. Khona kuyalungiseka, kodwa it's gonna take time, and kuya ngokuzimisela kwakho ukuthi uzimisele kanjani. Bayede.
So ondaba ezitha nabo Tawya Legaga angibablame mabangicalise khona ngale it's because bebayifuna lempande yomndawe yokufemba ngoba not ukufemba really but yokuparula ngoba kukhona ingane uthokuthi zinamakhosi kodwa because of abomkhulu nabogogo bebashadana yonke lento kusesenecala phela uma unamakhosi awuhambi nabogogo nabomkhulu nga-1 1 2 2 kuba isigodlo sonke samathongo uthokuthi khona abanye abafuna ukuthi just ube ingane eparulwayo ukuthi lento yokuparulwa isuke leyo mndawo ihlale lapha but umuntu wakhona awusebenzisi ngoba angeke uhambe ngesimo sikanzunza uhambe ngamakhosi kaMenzi ngapha uFemba akuhambisani bantwana basekhaya akuhambisani. I remember mina mangibuya kuyothwasa umndawo kaNdaramani bengumuntu ofemba kakhulu ngenza yonke lento kwathola ukuthi idlozi lami liyangikhombuza ukuthi ayikhona yebo khona waya lena kodwa besicanga ukuthi bayokulungisela ngokuparula kuphela wena wasala wayenza wonke lo moya kodwa-ke siyacela ukuthi manje-ke njengoba soyolanda umoya kanzunza angeke usakhona ukufemba abantu so kumele uthathe lo muntu wakho ubeke kahle lapha bese ulanda umoya kanzunza uchubeke ngamakhosi kaMenzi upurify yonke lento leyo so kuyalungiseka kodwa kulungiseke ebunzimeni so ukuthi kumele sinabe ukuthi akekho umuntu owabhala i-African spirituality that's why abantu abaningi balahlekile abantu abaningi futhi amalobo namapulani kodwa nabo sebazibone sebenza umndawo kaNdaramani nakhona siyaparula ngamalobho ngamapulani kodwa asiparuli lokho okwakandaramani ningizwe kahle kunendlela yethu esiyisebenzisayo yokuparula akuparulwa njengondaramani ukuparula kuningi and then futhi khona ke ukuphothula umndawe there's a difference ukuparula umndawe nokuphothula umndawe mawuphothula umndawe yilaba ke laba esithi abafundisi laba esithi yizanusi laba esithi ama medium labo because ababi neindumba kakhulu baba nemisamo labaphahla khona bese basiza abantu nje yabona labo ke bayaphothula umndawe abawuparula umndawo bayawuphothula kuphela kodwa ihosana amalobho namapulani amakhosi weshoba umndawe most of the time abantwana bakhona bayawuparula umndawe baphinde baphothule futhi because banamakhosi kaMenzi abahambi ngesimo sedlozi kuphela amakhosi kaMenzi yilawa wethu as ama-star saints children as ama-light workers size ngawo noma sihamba la emhlabeni sibuya reincarnation siyoloku sibuya ngawo futhi amakhosi kaMenzi lawo imvelaphi yethu ngoba besilokhu siphila thousands and thousands years ago amakhosi kaMenzi lawo phela makhosi amakhulu ungakhohlwa ukuthi singaba yizukulwane zabantwana base-Israel laba abalahleka uyayibona there's a possibility so sibuya kude silokhu siyatravel silokhu siyahamba siyabuya siyahamba siyabuya yabona into enjalo but because of ngisasho futhi because of manje unedlozi the maternity abakunika ibody your paternity abakunika igazi you'll end up vele ukuthi nabo bathi siyacela ukukuphathisa umsebenzi ukuthi uba u-end up sonendumba-ke and kumele uyenze ama-rituals wesintu as per amandiki namandawo wakho the way uwenza ngakhona awukwazi ukuyoparula umndawe abanikazi awukwazi ukuyothwasa umnguni nomndawe abanikazi besikhwama abangazange bayenze that ritual awukwazi ukwenza kanjalo awungeke ukuthi uMsuthu 100% Msuthu uhambe uyothwasa but ithi ingangeni lapho but okay ithi ngikhuluma angeke ukuthi u100% Msuthu labantu bakhwazanke bayenze umndawo nokandaramani nomnguni bese wena uyahamba uyofuna ukuyenza loyo moya leyo yithi kakhulu esilicosha idlozi yithi esibalekisa idlozi lungisa ngalendlela abakuthuma ukuthi ulungise ngayo not unless if you are multi yabona ulena lena kuyenzeka ukuthi bathi okay siyenze lesuthu kodwa siyacela ukuthi isikhathi masihamba usiparulele loyo mndawo that is possible yenza lesizulu sakho amakhosi kodwa uphinde usiparulele yenza lesikharanga uphinde usiparulele that is possible ukuthi uparule kanjalo kodwa akusho ukuthi manje so uyaliphuza uyaliphalaza njengoba umnguni kaNdaramanenza intwaso ibroad intwaso inkulu ngizayiyeka la namhlanje I hope ngikhonile ukucover i-difference
So bengi-unpack abantwana bamakhosi ukuthi ningafili small, ningafili lost as if you are lost. Sibaningi sacala sayothwasa imimoya wrong bogogo, akucali ngani sibe nenkinga yokuthi mabathi nomndawo unga-understand ukuthi lo mndawo kumele uyenze yini. I remember at some point kwamina nje I think ngaya endaweni wrong because kwakumele ngenze isipulane namalobho since ngiyingane yabahlokwa, ngisizukulwane sabahlokwa, but because bakhulume ngokuparula mina ngacabanga ukuthi hayi bafuna umndawo kaNdaramani. So kuyenzeka nakuwe owenzile umoya wrong, akusenandaba abantwana basekhaya, kodwa kuyalungiseka, akumelanga uvele ulahle yabona into enjalo. Uyahamba uyoshweleza, uthola umuntu ozokulungisela, akulungisele ngendlela ithonga lakho lifuna ngayo. Nayibona into enjalo. Ngihlala ngidebate ukuthi ubunyanga bude bukhulu, masingabi ngesimo somona, singabalaphi bendabuko, ukuthi wena sowubona ingane yangena lapha endlini noma uyibona ukuthi umoya wayo angeke ukhona ukulungisela, but wena sowukhante inhloko ukuthi sowubhekile ukuthi hayi inkomo kaGobela izangena, so uyithwasisa ngenkani. Leyo nto leyo i-wrong. That's why noma ngabe ungamnika i-ritual e-powerful kanjani yomndawo kaNdaramani nayo umnguni, kodwa umntana makasafika ekhaya kwale kubhede nawe uzuzibuza ukuthi kwenze njani ngoba uyenze kahle. It's because of lo moya omnike wona, yebo wona wenze kahle, kodwa awusi-aligned as per idlozi lakhe nomsebenzi abamphathise wona. So that's why ngithi kumele sifunde thina siyinyanga ukubambisana. Umoya mawungenawo, refer umntwana, mhambise, mphahlele, mlungisele lo nawo makuba bamthumele kuwo. Makuba unayo yonke le moya leyo, ungamthathi umntwana, ngoba abantwana bamanje noma bangaboniswanga wena uza kuwe ngoba uyakuthanda. Bese wena-ke mawusufika ubone ukuthi umoya walo mntwana awunawo, hlala phansi ne-patient uyi-explainele ukuthi bona la mina ngizokunceda ngalokhu, kodwa le moya eso anginayo, therefore hamba uyofuna umuntu onomoya akulungisele, and then uzathi musuceda mhlambe ngibuye ngikwenzele lokhu nalokhu. Masingazifundisa ukwenza kanjalo, ubunyanga bethu buzokhula bube namandla. And nakhona mawubhizi uthwasisa abantwana imimoya engasiyiyo, uzazitshela ukuthi unesinyama or kwenzakalani. Amadlozi alabantwana azokushaya bogogo nabomkhulu, azokushaya kakhulu. Nani bantwana ungahaleli into ongasi-aligned kuyo, ungayihaleli ukuthi wena sowubona the way bajayiva ngakhona, bagida ngakhona kukuhle, bagcoke kahle, bese uyahalela ukuba lapho. Makhosi, ungayithwasi into, ungathwasi umoya ongasi-align nedlozi lakho, ungayilungisi imimoya engasi-align nedlozi lakho, ngoba sowulanda ezinye ipirit ezicindezela idlozi lakho. Thina omakhosi sinazo izinto esilungiselwa ngazo, sibe yinyanga eziphelele njengayo uNdaramani. Nakhona esuthini sinayo indlela esiyenza ngayo ube inyanga ephelele namandla. Nakhona insimbi emhlophe bayakwenza lokho. Nakhona kumalobho namapulane sinawo umnguni futhi, siyazenza ezinye izinto cishe ezifana ezakaNdaramani, kodwa ayifani kakhulu ngoba nathi asisabantu abagcwala, amalobho namapulane asicatshwa, and sabantu bezulu sipure, sihamba nengilosi emhlophe, unzunza omhlophe. So nawo-ke amakhosi weshoba awumgcabagcaba umuntu wakhona, awumfaki imithi umuntu wakhona, usiba nendlela esikulapha ngazo, esikucinisa ngazo ukuthi uba inyanga ephelele namandla kakhulu futhi. Ungafili sorry ubone ngathi uyinyanga less because awenzanga umnguni kaNdaramani. Cha, asifani sabantu. Bakhona abanikazi bomnguni kaNdaramani as per their bloodline. Mina namanje ngisasho ukuthi yazini abantu mabalandele the way okhokho babo uthathe ngakhona umsebenzi, ungalandeli isizwe ukuthi manje sokuthwaswa kanjani. That's why abantwana abaningi sebazula ngobuhlalo ngaphandle, bangazi ukuthi benzeni, kodwa kungasebenzeki endumbeni ngoba usike walanda umoya ongase-aligned. Kodwa bakhona abantu vele okumele babe yizangoma, bawenze umndawo kaNdaramani bafembe, and they are very strong. Umuntu wakhona umbona ukuthi abe powerful, asebenze nje, idlozi lakhe lisuke lijabulile. Ngizoyishiya la namhlanje, bengifuna ukwenza umehluko between i-self-initiate, umuntu olungiselwayo, kanye ney'ngane ezithwasayo. Nakhona futhi thwasa umoya ocondene nawe, bayede ayidle ishiyele makhosi amakhulu.